Accra Kenyi Akwamile Afianya overhead, former old overhead, close to NS Chemist, Akwamile. Circuit wakata tozu gbedudo. Kwi konofia be nko Ghana abale amagede no oglomba no ba Ghana afia be gombade de konye be gbedudo alubola. Nye Ghana pe gombade de. Ofia be nko e wo do le aludom le dukwajia. Ipo afisia afi nye gbedudo son sekenya central part of Accra city edugama. Overhead afia nyamo fotofa. Emi akpo ya wall ya kala ndusima gojia. Enye so church wo hwade no afi magaka le chi ho na afia kata afia na chi ja ho na afia kata ta na ba church ade kabatin gaba totom da afia. Kwa afia nye fia po no ho ha. Na zado fia na nuka ne tan fia oti na mo twon na afia ha. Ko afia ba trozu gbedudo wo pe. Ko oni a enye anu jadu kwa afia. To bobe organization ado li ha onya me ko contract gede le agentu ama be you cho alo you wanna keep the city clean aduma jajrado ya manye gavin homulo abazum na yakra le alliance klitoto manye gavin homulo le jiduru agbo aka do afisi afi ne yakwa o nwere afia ba do not urinate alo don't dump refuse mega truck baduro rafio alo mega do rafio aka utrom danyi afia hanye ambo o baduro no ko utro rafia atodwe ka wasire gele ho awda sile mu afia kata watrozu nyama manya hama ko echa ha glanfia nkata martin ade a cement anyigba fia wano form adema at least wano form adema tete afia city head overhead anye ya enye ba afia kata do gbe kwalo o gbeduro tro afia ko kafra afia ha do gbe evo jidodo ahwame oke ofuna duama ofuna moji no nye ba afia do gbe ofuna alaba jidodo ahana fano jinuku pia jinuku akamunye director yo global amagado ho contractor ulo goma